Pau. Sei fa mangingo mai man chuana opsin nia oe ile changnya la auki. Oe ese chang esa no mai taiminda. Ile le la tu changan lue fa manino mai langa le fai tio la tu. Mangingo la ko ni fa ya. Ma ko fa ko fai la lo review ma ko lo. Alo le na so so ni le lo si da ni. Ele va pena fai le lo si la so so ngo. Ai le ole maliu tu a. Ele maliu tu ku sa ole kang ya la fa sanga ya. Ola la tu lang we kang ni. Olum ka ku ngala wo i mol ko mai kai lo isi. Pero anga ma ko kang ale fa ni ko lo. Ora mau mesti kali afsinnya lo isi presura mo. Dai lo fioma. Lo fiom kam sina. Ang filang film ko interview malaw di malifast. Olai fai mai la uli po feo fai lang kang ni ma le ko ro va eli. Se kang ni pele ai. Sa olai kang ni fa mau nya kang kang ang alkem ni olai lo ya lang ka. Mengkuar kang ni fa wala o mo fam kalang fa pung ai so pesene ro de. Afieses ai ilo le upu ya le faking por nea eso kula fongo fam kalang ai faking wa ngal paul muriang ngal fenga mo dia ole deformation ya mal harassment using electronic means so kulang ngala ilo la ya ilo ya fakasela ma ngai lo ya mai ilo ngsi dale mo ke ngal lo fakas dia la lo fa ila ko video ke ni le tulang fele la fai mai ko kele interview nga sa mi kai mo ngal pa wala la interview sa mi sa ngole ole media dia la le sa no ngala ufio ngo per me ngale ngor ko au le ku ole le ba ku ole o mol mau nga sa la sa no ngala ufio en fang ma ko fa pe ku le sa fa mtalang ngale ke mi e ma fa ke de ongol ka pu lo ka kia ku lu mo fam sinu o inga la ilo tulang ngale ai pangol ole pam kalang fang ko pe ile fa ma ngi ku inga ya aftan makalam mai ne se yang no fo ma so it's basically misleading the police yang mai yang ma ko so pesa ai lo se kangir palbia yes kami palbia ai alang emang ku fo lo ka okko lu mo fam singo ngale le su ngale le case o sia ele ia ma se me ai ko nga su nga afia me le ngol pol ale lo ko sa nga ya ko mai ne so ola lo fa se sa ola nga lo ngale lu le lo mo fa se mai le mai fam kalang se le ne la nga lo fa mo yang nga